Pemirsa pengarga daging ayam ring pasar Badung, Kantun Ageng, petang dasa tali rupiah a kilo. Kantun mal nyane harga daging ayam, sangkaning harga pakan ayam broiler kantun mal. Lianan punika harga talo kepanggih mal ring pasar. Saking setelah tim liputan Bali TV ring Pasar Badung pembuat bahan pokok kantun degdeg. Sekar disane kebosang oleh pedagang Ibu Komang kauningin harga pedas rawit nenten nincap inggih punika sasur tali a kilo. Pedas merah ageng tigang dasa tali a kilo. Bawang selai tali rupiah a kilo kantos sasur tali rupiah a kilo. Kesunom petang dasa tali rupiah a kilogram. Asa punika taler harga tomat tedun saking 15 tali dados 12 tali rupiah a kilo. Pedagang ayam ring pasar Badung Jero Erna Maosang harga daging ayam kantun ageng kantos petang dasa tali rupiah a kilogram. Disampun lebaran daging ayam nanin tedun kantos sasur tali rupiah a kilo. Nanging harganya nih muali nincap kantos petang dasa tali rupiah a kilo. Kantun ageng nyane harga daging ayam ring pasar ketar kayang memargi sangkaning pakan ayam saking peternak kantun mal. Harga daging sapi kauningin ageng saking 105 tali rupiah a kilogram. Dados 100 nanggu dasa tali rupiah a kilogram. Taluh ayam sane ageng nincap dados nyane 57 tali rupiah akrat 3 dasa bule. Harga telur ayam kampung taler nincap dados 7 dasa kalih rupiah akrat 3 dasa bule. Taluh bebek tedun dados 10 dasa 5 tali rupiah. Harga beras kauningin kantun degdeg. Inggian beras walet 100 kali dasa tali rupiah dasa kilogram. Beras premium 6 dasa tali rupiah a kilogram. Selanjutnya minyak goreng Fairgood 3 dasa tali rupiah antuk kali liter. Saha minyak INL 16 tali rupiah antuk 100 ml. Saputra Bali TV.